Achiwi kamadaya pawing. Railungli Russia na chan ngazai kawai Belarus li samangsa gajihi Ukrainian hot Kurd Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mamiyatua. Ukrulwi Raikan Tangli Sem Gahayap CBS ili affiliate kasat hotarin worship ayat hargat kahir. Ukraine di Russia na Raira katawi ang red zakshilak ay na laydalay. Lay kaya nga thor. Aja the Tangkhul Express with Pao Chungsangla Jajo ina pamidalay. Paubing may saay na nganangramsa. Railungli Russia na chan ngazay kawai Belarus li samangsa gajihi Ukraine di ngahot Kurd Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mamiyatua. Volodymyr na gahang chan ngazay ji Belarus makaning li sara chika sabay gaja Ukraine li attack sadak layji Belarus wi mings pam ay nala rataya gajihi hang. Russian shipay ni Ukraine with military infrastructure maklay apamli ay natangda rockets, missiles, chihora da attack sadalay gajihi Zelensky na hang. Russia ni United Nations Security Council li kanmet migi gaji mashunla mamiran thura. Kuitui mihaulu gaji la Zelensky na hang. Rayang sungda kalay chili US na EU Ukrainians li kudlay kami ay na ngajon dalay. Kala Moscow li chot nga kawai sanctions la haidalay. North Atlantic Treaty Organization NATO nala Eastern Europe shong shipay ting Jehovah da alliance members ngalay chili ngagdalay ka Ukraine li Russia na rai tada kalay chili direct mawadzang mara member ngalay akali Russia na attack sa malay aka rai chili mawadzang mara chikahaina. NATO na Ukraine di ayar mangay na maning la direct rai chi mavangarer kangachi wivang tara kana mamaya kangay lalay. Kaatum na kahangba ngalay ping china mi gatay wi ngalay li rai katali wataras sanghaya ka ruchum daw ping wivang sazagi gichi paning laga lay mamang li wagazang masangay mana la lang may da Ukraine katom da ngalay ping china rai chili wazang seng ulo ogutui wi Rai ka gutumba shokai paishina gajiwi kanga sherla lengrok da layda hang. Ukrulwi Rai kan tangli Sem Gahaya CBS ili affiliate kasa Thotarin worship ayat hargat kahir. Ukrul Down Baptist Church with Pastor Reverend Somi Gusom Washina Targajgat Otsin Singamida worship akavawi awo karera KH Silas na worship jik kabung shomi. Thotarin worship we akava nan shai e shat sang na kamatui li kahang now ngraping li worship ka mang maning la extra tuition la kawa with zat kana layda kalehi kangajay khira phalung red hang. Thotarin worship chili principle zang da jishut meping chiko laya da hang. Ukrol Down Baptist Church with Pastor Reverend Somi Gusom Washina kamatui li kahang od kamata hapok haira ka arila sagi gichi kachungka layfiya gaji hang. Itum saikora ava avaping nala worship chili katom misersa now shina wordam katam hili ava avaping na tangkhai kala jishut me ping na tangkhai ka katom tarkar sayada Reverend Somi Gusom Washina hang sanga Ranye chili Daniel President David K. Shimre na kahang lair katam mangli awar katam mohomana chanhan lahan thermarin kala matay makeup da avaram tuing shan katam hina da hang Chiling saw that very kangachi la tampalungra that TNL with President David K. Shimre na hang sanga. Ukrul Baptist Theological College with President Reverend Ningon Kamkarala Rani Chili Vazangda. Worship hili atai matayda Maikya worship akang sala grada shitsang chawa gajihi hang. Thotarin worship chili Ariri class 5 ay natangda laydalay. Ukraine Russia na Raira katawi ang red zakshilak ay na laydalay. Ayang zinay na tangda wi pausam kapang taka Russia ni Ukrainian oil ina gas facilities li attack sada explosions merlak ina trigger shock takewi. Russian raimi kai ka Ukraine with city Kharkiv lila vazang hairachi. Atum na capital Kyiv lila zangkawai merlak ina sada lay kala chi Ukrainian force na ngusung dalayda Ukraine with President Volodymyr Zelensky na hang.
Western allies ne Russia we tung ni sanctions sag highly Matai sang the ayala Russia with swift payments system we aina banks kaikli ben sahir China Moscow we economy li sajagi China ka Russia we Moscow mang ne maning le Western companies aina banks li la sagza leira da hang Rai shock the clay Chile ayat tiao make up the Ukrainians shaka hang chigo de jishat tisang higher Chile national kutum zanga the Ukrainian Health Ministry in hang United Nations Relief Agency na kahang taka Ukraine civilians hang turok that mati had been killed among civilian casualties shakani hang mati kahir machine hi kachangkat di chung khar sarada hang Russian forces na Kharkiv with natural gas pipeline na sakai mihair lakabag Russian backed separatists na kahang taka Ukraine na Luhan province with oil terminal sakai mihair chia Russia continues to supply Europe with gas via Ukraine Ukraine with western borders vak richum now yin ka khui Chungsangla mandalai Kanithang we alung mang li Ukraine we aina Poland li mi lak akakada yamba hair chia Riley kang John sa the Ukrainian shongfu yangasang company akana Russian Raimi ping chili pungapang sa kavaida aram shongfu we sign ping kwitami ser haira kachi paula shaya Ngalay kanijina ngarer ngarog da ogatui we apam ngaday day dali yarina Ukraine richum now ping li paning ungda kagatom la pongshok ngarog dalay Russia na lay hatara ka kala rai kata sa to the Russia li makamya protest la sangarog dalay Itum na thay bai kija Russia with richum now kalata nala rai chili magagatom tara kalaya kala President Vladimir Putin na sada kalay chili makamaya chitay the protest la sa chitay kahaina Cruise line di otsa kawai job fair Nagaland di sangi de laydale Rida masalak rangasa Northeast India job fair akama aina kanautang Dimapur li rungi de laydale Job fair J Emporium Skills Training Institute Vicky Colony aina IMC Ho Dimapur li rungi gchina DPRO Dimapur na kahang atishuda job fair J Carnival Support Services India Private Limited with recruitment team Samira Rani Chili Dimapur with Deputy Commissioner Rajesh Saundara Rajan Kayawasada Vazanki lay Carnival Support Services India Private Limited na Emporium Skill Training Institute ling shiklaga Cruise League zat ot we fair rumigi kaji kasana chia Kanga shikchi aina ogutwi wi mathame kap kaji cruise ship carrier apong Northeast we youth pingli Kwira mika kaji kasana da hang Recruitment ji klemay na samigi kaji na kala recruits kagapang merit atishuda kwira chia United Kingdom Northeast India Clean Growth Summit Clean Transport Virtual Summit aga ajahon UK Shorkar na hossami hire Northeastern Apamli Clean Growth Zero Emission Transport kala Electric Mobility higata kwikra kasak kala la apong kala maramli UK na India with experts ping na ngasan ngurum hire UK na Northeast India ngashikta otsawa kawai kala emission suita ngasak mamanda Green Jobs Sam Kavaila, Nasan Hire, British Deputy High Commissioner to East and Northeast India Nick Low na submit chile kahang electric mobility chung maida singkang sakli Northeast India na kathana sa paira chia kanga shik hili United Kingdom wili khalai pa makeup kaje khwiramira policy best practice zero emission vehicle supply chain jungasangkala cutting edge Innovations hikatahi apam hili kwirami ngaya kachihi hang. Secretary to the Government of Assam Investment Cell, Industries and Commerce Department Nira Daula Gupuna submit chili kahang Northeastern States hili EV Technologies Research sada electric gari akap akai sem kawai apam kacha ngasada lay kachihi hang. Virtual submit Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries zangda kasana. Delhi shong COVID with restrictions kushok mi hire. Chi COVID cases la COVID we aina kati suita kawai we vang kala mi taraga lang pai kawai ot kasali hab ka kano kuitui mi kawai kasana chia. Jita da sada Delhi Metro with trains renu cafes restaurants renu yang kawai shimrenu saikora full capacity aina zat haura the Delhi Disaster Management Authority na ta hire.
Chida the restrictions kuitui mi hai salala psychorana check-in the COVID nga kawai saran otsak saplung red Delhi with CM Kejriwal hang. Kadam now ping mang maning na Ukraine li panda kalay India with jum now psychorala hanung sa kawai shokarna aman ting mirad lay. Ukraine we kong nai ngalay ping li hivak ay na flights ka kavala chung may ngasak haura kachihi Defense Minister Rajnath Singh hang. Ukraine we ay na India li pungung mida kalay li Air India nala kamataya shur kuida hanung hanwag sali airline chi we expense lupa 1.10 crore kada tadalay chi. Ukraine zangda kong nai Romania kala Hungary we ay nala Indian nauping ni Air India na pungung mida kalay na chi. Air India na pungung Romanian capital Bucharest we ay na aya Indian national shakani hangpanga India li ungzang hair. Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia han ko ungping chili airport li gulabon mida welcome sakhuya. Ukraine ni leidak lay state hi we katam nauping li yang sang mikwai state sarkar na sel aka sem hair. Ukraine ni lairik tam dak lay Manipuri nauping hangpanga kada leidak lay na chia. Chief Minister Biren Singh na katam nauping chili karajan kasala sambang hair. State Home Department we azingli atumli ng John Mikawai sel kasemji Ministry of External Affairs ay nangashik laga atumwi avu avalila ngasanda shimwak ungasa kawai semda kalena. State Home Department with Special Secretary H. Gyan Prakash na Office Memorandum Migashok Lekahang avu avakala shimkorping na Ukraine ni leida kalay now ngaraping with detail chihoralu kajila podalay. Chief Minister Biren Singh na katam nauping chili video call ay na chan ngazek hayra kala maramchi ana yang sang dalay chia. Biren na awa Twitter le kapira kahang katam nauping ji safe sada lay dalay kala atum Romania shong vauki da zat dalay kaji hang. Katam nauping chili yang sang mikwai kala atum kala kashi masampang kawai state sarkar na Prime Minister with Office ay na External Affairs li atam kaji da pau pau ngorok dalay chia. Churchan puli mortar ngok da mikhani tihar. Ochoje ajon thang zin pungshini makhai atamli Churchan purwi maukawi khali gshokna. Now shinau ping mortar ji singnaga ngrew ngnaw kasana chia. Ocho chili ka tiji akawa now shinau kala phangala sadza haw. Mawan sa gahaya akanala zingum magada khani akana zingum tharuk nawna. Sadza gahai pingji arishangli ngahadalay chia. India li coronavirus mimau kharawi fourth wave ajawi June tarik magada khani shikhali habok mangrad hang. Atam hi Indian Institute of Technology Kanpur na tamyang laga hang. COVID fourth wave hi August alungli Merka mangrad researchers pingchin hang. Ridala IIT Kanpur na third wave kharawi atam hang maran higher psychology zimiksho horzak mung dalala. Atam ji nganai da third wave rashok papamachia. Researchers pingchina kahang fourth wave raga kajang mati shika zatwala pai chia. Kamara atamji August tarik thada phanga aina thumrada akawi alungdi shok mangra chiwitili suita phok hawra the researchers pingchina hang. Ladlushida ajwi kamataya paubi. Railungli Russia na chan ngazai kawai Belarus li samangza gajihi Ukraine hot kaji Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mamiyatuwa. Ukrulwi Raikan Tangli Sem Gahayap CBS ili affiliate kasat hotarin worship ayat hargat kahayr. Ukraine di Russia na Raira katawi ang red zakshilak ay na laydalay. Ajo pau hina nga changhayra nga nadakla indum zay koralik kamahaya zimiksho nga sa serana.